Road Gaji, let's learn Irish. Is Misha Arge, agus topic na seachtain inniu, a Nollaig, Christmas. Agus seoíd na Focail agus na Frásaí. Chimney, Simléar. Christmas card, Cárta Nollag. Christmas decorations, Maisiúcháin Nollag. Christmas morning, Maidin Lá Nollag. Christmas party, Cóisir Nollag. Christmas pudding, Maróg Nollag. Christmas stocking, Stoca Nollag. Christmas tree ornaments, Ornáidí den chrann Nollag. Eeggnog, Bleathach. Elf, Síofra, no Síog. Festive cheer, Spiorad na féile. Festive season, Séasúr Nollag. Miracle, Míorúilt. Open fire, Tine oscailte. Toys, Bréagáin. A few days before Christmas, Cúpla roimh Nollaig. It happens on Christmas Eve. Tarlaíonn Nollag. They gave a recital of Christmas carols. Han siad Carol Nollag. He saw the lighting of the Christmas tree. Hanach sé an chrann Nollag a lasú. It'll run twice a day until Christmas. Bé sé ar siúl rá uair sa lá. Gaji an Nollag. Christmas Day falls on Monday this year. Is there a lún a hitchi lá Nollag im líana? They illuminate the trees with Christmas lights. Maisiúcháin siad na chrann le Stoca Nollag. She wasn't feeling very Christmassy. Bevig the Spiorad na Nollag a darí sí an hain. I'm counting down the days until Christmas. Tá mig cóir na léanta gaji Nollag. The party finished off with a visit from Santa Claus. Hanach darí na Nollag cuairt chun ballchraíoch a thur ar a chóisir, nó ar a ggóisir, braithfinn sé ar an canaint. Bígí páirte a tharde. Join the online Irish community at letslearnirish.com.